Hükümeta Herema Kurdistane liser erişa liser zeviya gazeya kormore bertek nişanda. Ugod ku hükümeta Irak'e şemsare. Hükümeta Herema Kurdistane duh evare bersiva erişa liser zeviya gazeya kormorda. Tevi ku komiteyek ji aliye serokvezire Irak'e ve hatiye avakirinci, zeviyen petroleyen Kurdistane, çen çaran rasti erişen bidronan hatine. Le ev komite negiştine encame u tedbiren pevisten kanuni paşguh kirine. Vezareta navşveya hükümeta Herema Kurdistane, roja penşeme ragihant, ku di navbera 15 hezirana 2025 u 25 tirmeha 2025 de, zeviyen petrole u tesisen petrole, digel çen tesisen giringen Herema Kurdistane, rasti erişen bidronan hatine. Serokvezir fermanda ku komiteyek hevbeş bi serokatiya şevirmende evlekariya neteveiya Irak'e u endamen dezgehen evlehi, istihbarat u leşkeriyen federal u hükümeta Herema Kurdistane, vere avakirinda ku van erişen ternak lekolin bikin u suçdaran nas bikin. Komiteya hevbeş dest bi kare xwekir, u di 28 tirmeha 2025 serdana Herema Kurdistane kir, u reze çivinen meydani u vekolinen tekniki yen deveren erişkiri yen ku sinore Herema Kurdistane ne, pekani. Ajansen evlehi u istihbarata Kurdistane, itirafen kanuniyen belgelkiri yen kesen ku deverin eşkere kirin, ku evji kijan rehistinene peşkeş kirine vigot. Pişti lepirsine, komiteya bilinda lepirsine, ku bi fermanek serokvezir ve hati damez randin, li baregeha şevirmende evlehiyane teveyi, civiya u rapora xweya davi amade kir, ku peşkeşi serokvezir kir. Ve tu tedbiren kanuniyan evlehiye li diji suçdaran negirtiye. Bi van rastiyan, em dikswazin jiraya giştire rave bikin ku rapora davi, ku niha ji serokvezir reheye, bi zelali kesen berpirsiyaren erişen teroristi dest nişan dike, ku erelse binaziye enerjiye. Nirsandina rapore u gir, tina tedbiren kanuniyen pevist li diji aliye berpirsiyar tişteki netevey bu. Leheta niha yek jivan peşniyaran nehatiye biçihanin. Hükümeta Herema Kurdistane bankli hükümeta federal dike ku erken sweyen desturi, yasayı u evlehiye biçih bine, u tavile li diji suçdaran u kesen li piştvan tedbiran bigire. Da ku piştrast bike ku kiryar u bin pekirinin veha, ku evlehiya neteveyi u berjevendiyen abori tehdit dikin, neyen kebul kirin. Herema Kurdistane tekez dike ku beçalakiya berdevam li dijik, esen tekildar bin pekirina berpirsiyariyen desturi u evlehiyeye, u ev semsari tene van rehistinan teşvik dike, ku kiryaren swe bi dominin, vigot. Rişa şeva bori li ser zeviya gazeya kormor encamek rasterast, annebuna tedbiren tunt li diji suçdaren erişen bereye. Jiber ve yeke mafe hükümeta Herema Kurdistane heye ku hemi tedbiren pevist bigireda, ku evlehi u berjevendin sweyen abori bi pareze.